Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pangas ngau kumen ngarang ya to chief minister yang ini. Wong ngim ju yo ngau bawa mitja ukam reply. Bon se na bagi om sar pai kening idon kamu sudi tangga klit. Tang first time ya candidate ijongi i reply om ngansa examine ya kani. Ngansa examine kata kade ke bor jongi candidate jongi. Walat kisela UMLA ka joai ubadairu minister in charge jong sport but health department. Habakren seka jing lang padba jong ka NPP ka belalong hakensi. Ulai thu seki padba. Bau Amit Shah jukam reply ki jing dawa jong ka sarkar jela ya ka LP bat ya ka ketin kasi. Henry usukong utang ka kli. Kadbai ki jing dawa jong doktor DRL nong laikpat. Amit Shah ula jubab bat ula ong. Ngansa examin nya kani. Kumban sukdew. Bau doktor DRL nong lait cha ubna jeliu. Haka puar bawan Amit Shah hasilong haka planetary meeting. Ulai lam ya ka kasi auto society. Banyak kendu ya Amit Shah bandawa penrungno ya ka ketin kasi haka each schedule. Tabaro sikata ya kani ka ILP bat kani ka ketin kasi ban penrung kanit ke bapra. Laka jela Meghalaya lada kampas yang resolution Henry ha ke sarkar NPP ngilade pas yang resolution ngilade pa menta sa ka sarkar Delhi bat kumbapi yoi ba man la kipor man la usnem u chief minister haba ule Delhi u ya kendo yang tegi minister ban pensngeu ya kini demand jong inong shong shnong jong ke jela jongi dangshen Kejingwan jong i Amit Shah hang ni Union Home Minister po Shillong jong i. Ngidang Chief Minister udang ya keren udang penken mau ya kena ke isu. Ban ngasih komen ba i candidate jong i badai dai tangi candidate ro. Ila yo ban ya keren markmat. Ban penken mau ya kena ki artli ki isu. Ya i Union Home Minister. Ban ngasih komen ngarang ya to Chief Minister yang i. Wong ngim ju yo ngau bawa Amit Shah ukam reply. Bon se na bagi om sar pai kening idon kamu sudi tangga klit. Tang first time ya candidate ijongi i reply om ngansa examine ya kani. Ngansa examine kata kade ke bor jongi candidate jongi. Takane ka pandi ke jing sempang jong ini irang ba. But kung magam menne sibon ki issue ndai dang kita. Menta lada pimpin gemau ya kan dia katan nyatarai pinam paklet dan akan dia kat last term ya ka east and west ka MDA government kala ai district lakat no ka jing angno jompi angne banyo ya ka district la jom ndai ka masuk ya pi ba pin lai chado nong stoin nang ni ban lai Wat ya kijing don kam kijong pi Henry ha ka sarkar MDA hak jing yalam jong ke NPP pi layo district hak kini kisnen ki balaten kala long kijing kerku kijing mentoy ya kinong song ya ki kon samla jong ke dekatan nilayo ya ka first engineering college nilayo ya ka first medical college nilayo ya ka first university hatin sanpus nem Kejala jong ini yo ya kini ya kecing alam jong NPP. But kamu pilih Shillong, pilih yo iya ke toko ke hotel, ke bagi kot ke Boro hotel. Lagi posem, kesusah aku hang tu NPP lah pilih cuaban poi kendai lah hang tu. Katno kecing sok dan pek hikmat, baka tu ke building kesusah kut. Henry ha ke sarkar MDA kecing alam jong NPP. Katu menta kalalong ke 5-star hotel ke Vivanta hotel hantu. Kalalong ke jing mentoy ya ke jela. Bat ndai syuk ke jing lerai ya ke jela jumi. Shibon ki scheme na benta ki kon samla. Namar ki siau tho namar shiteng nakan nong song shnong ngapok ke jela jumi idai bedang ngapok ke arthosnya. Na kata Chief Minister Wanra ya kini ki scheme. Ke Chief Minister Grassroots Music Program na bentaki Riu A Bantem Banruan. Ke Hello Meghalaya na bentaki nong sna film, kinong sna video.
Kani ka yes Meghalaya na bentaki sport club, na bentaki tu kibakwa ban run tournament, bakwa ban penlek program kino-kino. Ka skill Meghalaya na bentaki tu kibam nanjing start tambah kidon ya kasap. Ni ai training, ni ai ya kita kitiar bakin sedang ya ka kam lajong. Ni ai ya ka training ya kitu kinong sengkam sengjam karena ka prime. Ni ai support ya ki ka CMLV kami pila ban apply kino-kino ki scheme. Dadok ki teaching rep. Aduk ke sports, aduk kino-kino kita kam pila ban apply na ka scheme jo ka chief CMLV. Midon ya ka chief minister homestay scheme. Ya kino-kino naman iyo iba ka time bijongi ka Cuba haka tourism kumbalong menta. Kadon ka chief minister homestay scheme. Mapila banyo kung banyo po odonyo 1% ka subsidi ka bayaran lengba na ka sorkar. But kidon Shimon ladangan nyo hamni kidon Bon KITA baka jala jongi na majingalam jong ka NPP kalale tangkumbala pengkenmau dai ba Charles Minni